घरे के नांदी बोधे अरे बकुली खटियाडे आसबुनि कि रे तम बस बुढ़िला तम कुल बुढ़िला मरा घरे लगाइब सुनिया घरे लगाइब ए राते ए पुआ बुढ़ी सब खाली गाजू 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 खाइए आपी पछी हलो ए घोइटा खाइए आउ भाई हाँ आ भारी भल लगुच मो आज आ गुटे देवी हैं आ गुटे देवी सरू नबा ओ आज्ञा आ कोन फ्रेश वाला जान जना कोन फ्रेश तो मोर सब किछि आओ अरे को खाती रे ओ भाई ओए लुना लुना कौन भला ब्रांड के हमनु छोटलो ओ नो ओ की करो मोबे हां पूरा सा मांडू अति भलो पाउ न पाउ सूर्य देवता बहुत भल पाउ जतरा मन को पूरा कोंटी कोंटी सुके छालेनी धारणा कर छालेनी हां पूरा संग कोंटी पीबारे टोटी सुके छालेनी चलो न पीवा दुकान टेडा अछि आई आगे चिल हबो कहला ठीक भाई कोन ठंडा अछि पीवा पई अरे नबो कहूना तू नेलिया बुता नित्य रसन खट लागथिला हां सेईटा तो नाही आ कोन अछि मोटर माजा हो दियो 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 छोटू उठे देलो सुन मो ज्येष्ठ मुकनिष्ठ लक्ष्मणर भी ना थिला तो मुआ को पी दे हनुमान को चिन्छु कोन पीछे कि रे ओ नो माजाटा कि रे आ छोट लोग भला ब्रांड पियो ना नो 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 टेंशन नाही आटी सब क्लियर कर अरे तुमने खरा बांडर कोड बोलते कि रे अरे कि रे ओ भाई ओए अबे लुड़िया लुड़िया को लागु मुत्तोटा कि बे डॉक्टर पाको आमे तो जाउथुलु यूरिन टेस्ट करियार आ तू तो आगे तिरे चाखी देलुनी आ कहूनु सुगार अछि कि नाही कहूनु आ कह लुनिया ना खटा आ दुदगुल लाटा इत्तु बजड़ी करे नाकड़ा तो अछि रे अछि सा सुगार अछि नमक अछि लिंब अछि सा टूथपेस्ट अछि सोडा मुत्तो पियाई देला किए बेसे ताको खुला ऊपर बांधी रख मु जाउची अबे भाई आइले भाई जय जगन्नाथ जय तारा आओ सब रेडी तो रेडी रेडी भाई रेडी भाई बस बस कियो रन करछि रे नाम भाई हरण के करियो तते ना भाई तुम तो कि कोन करि परिबो आ तुए अबु ना ओके जहा केसले भाई के जणाइबो भाई अछि ना नुआ केस होइडे कहू ना आ केते केस अछि केते कोन सुनेबि कि रे आ कुह टिके गत काल राती रे ताल ऊपर खेळ पल्ली जघन्य केस काली 50 छुआ घर आगे आसी रोला करुले छात ऊपर मझिकी डेइली
छिटिकी पड़े आ तू तो जानिଛୁ ଭାଇର ରାଗ ଭାଇ ରାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ଭାଇ ବାହାରେ ହେଲେ ଠିଆ ଲୋକ ମାରିବେ ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଆଣିଥିଲି 50 ପିଲାକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ପିଟିଲି କାର ଗାଣ୍ଡି ନାହିଁ କାର ନାକ ନାହିଁ କାର କାନ ନାହିଁ ରହୁନୁ ଅଧା ଲୋକଙ୍କର ଗତି ବି ଖସେଇ ଦେଇଛି ରେ ପୁଅ ଏବେ ବି ଗଲେ ଦେଖିବୁ ପଡ଼ିଆରେ ଖଣ୍ଡି ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି କେତେ କେସ୍ କରିବି କେସ୍ କରି କରି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ ହଁ କହ କଣ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କଣ କେତେ ପିଲା କିରେ ମାତ୍ର ଏବେ ମୋ ଟଙ୍କା ପଠଉଛି ଟଙ୍କା କଣ ହବ କିରେ ଭାଇ ଏତେଲା କାଫି ହଁ ରହ ତୁ ଚୁପ୍ ରହ ତୁ ସେଇ ଥା ଭାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ହଁ ଲଜ୍ଜା ପାଇଛ ମା ପୁରା କଲିଜା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ 30 ଛୁଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯିବ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ସେଠି କଣ ମାଡ଼ ଖାଇ ଯିବି ହଁ ବୋଉ ବାପାକୁ କିଛି କହିବୁନି ବୋଲ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ବୋଉ ଯାଉଥିଲ ଇଏ ପୁଣି 50 ଛୁଆକୁ ଗତି ଧରିବି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପବନ ପବନ ପୁରେଇବନି ଖଟରେ ପୁରେଇବ ଖାଯାଉନି କିରେ ନା କାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ନେବେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ କି କେଡ ଅସ୍ତ୍ର ଭାଇ ଗୋଟେ ଟୋକାଟା ବାଡ଼େଇଲା ମ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଭାଇ ଆସ ଡାକ ଏବେ ତୋର ବାପା ଭାଇକୁ ଡାକ କିଏ ମୋର କଣ ଉଖାଡୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାକା ଆଗେ ଟୋକା ଠିଆ ହେଇଛି ଏକା ଡାକ ଏଇ ଟୋକା ଭାଇ ଭାବନା 6 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ ଟୋକା ତ ଆଗରେ ଫାଙ୍କା ରୋଲ କାଢୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ଏ ଟୋକା ଯାହା କହେ ତା କରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମତେ ଡରିକି ପଳେଇଲା ଆଉ ଶୁଣ ବେ ଏ ଟୋକା ଏମିତି ସେମିତି ଟୋକା ନୁହଁ दुश्मन एरिया रो कलिजा परे ठिया ही टक्कर देला वाला नाका गेट टोका में टोटल पूरे रांडाल रन तो ना जियो बेगुले चकुल लेके टकना गिरे तो तुम बालता जाना ठीक टाइम से खतरी पड़ेला चलो जा हो बहुत दिन पर खतरे सब देखा है नहीं आ गोटे काम करले हंतानी भोज गोटे करिया कि अच्छा गोटे काम करुची भोज जदि करिया गोटे काम कर अभी तू चाउल 2 किलो खंडे जोगाड़ कर दे हां मु चाउल दे देबी गेडू तू गोटे काम कर सब परिया मसला मसली मिसिकी तू आनी दे मु तो अंडा अंडी बुझिली आ चिन्नू तू चिकन मोहाल मांडा कौन काली गोटे कर मत चिड़ल खाली कुतु कुतिया कथा कौच से मोहाल मांडा चलनु टे रोमांटिक कथा कौन ना ना फास्ट आग बेकरू किस करवा तापरे मुंड को भाई रह सांग गोटे मिनिट गोटे मिनिट
ତମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମାଣ୍ଡୁ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି କି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛି ସେ ମତେ। ହଁ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ସତ ପରା କାଲି ଇଏ ଯୋଉ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲା। ଗେଡୁ କଣ ଧୋକା ଦଉଛୁ? ମୁଁ କଣ କରୁଛି ବାଳ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ତ ଚାଲୁନ ଟିକେ କଣ ଟିଫିନ ଟିକେ କରି ଆସିବା। ଦହିବରା ଖାଇକିରି ଚାଲୁନ ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଆସିବା। କୋଉଠିକି ଯିବା କିରେ? ତିନା ତ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଯିବା ମ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ତୁ ଯିବୁ? ରେଡି ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ପୁଣି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତୋ ପାରେ? ମୋ ପାରେ 20 ଟଙ୍କା ପଡିଛି। ଆଉ ତୋ ପାରେ? 30 ଟଙ୍କା। ମୋ ପାରେ ବି 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଚିନୁ ଦେଇଦବ ତ ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ତ ଧନ ଫୋନ ଆଇଲା। Few moments later. ହଉ ଦହିବରା ତ ପେଟକୁ ଗଲାନି। ପୁଡିଆ ଟିକେ ଖାଇଦବା ଆଉ। ଦେଖୁନୁ ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ ମୋର ଗପୁଛି ଆଉ। ଆରେ 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 ଏଠି ସବୁ କଣ କରୁଛ କି? ବସିଛୁ ଖଟି ଜାଗା ବା। ବେକାରିଆ ତ ଆଉ କଣ କରିବ? ଭାଇ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ 7 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଟେ କରି ଦେଖୁଛି ମୋ ହେଲିକପ୍ଟର ଟା କୋଉ ପଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାପର ଏକର ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଏକଲା କଣ ହବ ଖାଲି ଅଯଥାରେ ଉଡିଆ କର। अच्छा हमको सिखा रिया। ଦେଖୁଛି କିରେ ଆଉ କଣ ବାବୁ ଖାଇଲୁ ନା ଖାଇନୁ? ଖାଇଛୁଟି? ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଆଉ ତୋର ଖାଇବ ଚାଲ। ପ୍ରବଳ ପଇସା। ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା। ଭାଇ କୁରକୁରି ଖାଇବି ଆଉ ଏଇ ବାଦାମ ପକୋଡା ଏଇଟା ଭାଇ ମୁର୍ଚିଟା ଖାଇବି ଭାଇ ଭାଇ କେକଟା ଖାଇବି ସବୁ ଖାଇବି ଭାଇ କେକ କୁନି ତୁଆଟା କଣ ଖାଇବା କଥା ଭାଇ ନଉନୁ କଣ ପଦା ପଡିଛି ଏଇଟା ଦେଲ ମୋର ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଖୁସି ତ? ଯିବୁ ଭାଇ ପଇସା ଦେଇଦବ ଟେନସନ ନାହିଁ। ଦେଇଦବ ଭାଇ ସବୁ ଦେଇଦେବି ଚାଲ। ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଇଯାଉଛି ଭାଇ ଯାଉଛି। ମନ ଭରି ଖାଇବ ହେଲା। ଟେନସନ ନାହିଁ। କଣ ଦେଖୁଛୁ କିରେ? ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ରେ। ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କି ରେ? ନା ପା। ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଓ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କି ରେ? ସେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ରେ। ଓହୋ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। ତ ଛୋଟ ଲୋକ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ଭାଇର ଅଯଥା ପଇସା ସବୁ କଣ? ଚାଲ ଆସ 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 ଖାଇବ ଆସ ଆସ। ପେଟ ଭରି ଖାଇଲଟି? ବାସ୍ 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 ଟେନସନ ନବନି ହେଲା। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଶୁଣୁ ଆରାମସେ ଯାଅ ଭାଇ ସବୁ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବ ହେଲା। ଟେନସନ ନିଅନି ଭାଇ ଅଯଥା ପଇସା ସବୁ କଣ ହବ? ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିକି ଯିବ। ଆରେ ସବୁଦିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ କଣ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ କହୁଛି ତମେ ଚାଲ ମୋ ପଛରେ ଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ କି ରେ? ଚାଲୁ ତ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ବୋଧେ ଆଉ। ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଚାଲ 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 ଚାଲ।
ନିଜ ଦୋକାନ ବାପାର ଅନର୍ଗଳ ପଇସା ଖାଇବାକୁ ଏକା